Hello mga pes, nembang-nembang nga rabi tayo amin. Ito kay may kajubit ako dito. Naanos na simpet apagayam aduwa panubok din at pinaybayan aduwa banag inta nagkadwaan best friend forever daytat kayarikan. Iti aldaw sanya mapumuputan imasidekat abay bunga agmay maysa balikas apanapagada mapangkan sa bali agaga asinupay itati kamarag asinupay ita ipanibagaan itinarway ado a problema awan kabalan ko itirigan spend forever kaluga amakita namismo adua kakatawa best friend forever forever and ever sabay ta di ka mangliplipas. Naanos na simpet apagayam aduwa panubok din at pinaybayan aduwa banag inta nagkadwaan best friend forever daytat kayarikan. Iti aldaw sanya mapumputan imasidekat abay kung amay maysa balikas apanagpagada mapangkan sa bali adaga asinupay itati kamangat asinupay ita ipanibagaan itinarway ado a problema awan kabalan ko itirigan rigat best friend forever kaluga amakita mamismo adua kakatawa best friend forever forever and ever sabay ta di ka mangliplipat best friend forever kaano ka amakita mamismo adua kakatawa best friend forever forever and ever sabay ta di ka mangliplipat sabay ta di ka mangliplipat.
Thank you, friends, for watching.